همو تمن خوا دای هنر، نویسین، فلسفه و داهنانه. روژن خوا ببرهمین خلات ورگیرین نوبل نویسکارن جهانی و در باز کرینه. رضا توپال لسال 1934 لگوند هولمان یه سر به درسمه و لباکور کردستان جدایک بویه و جه سال 1968 و لألمانیا دشید. zaten muhakemeler buydu. Eğer iş ne olur, مرم سر بکنی آنها. لسال 1905 و ددما خواندنا ماموسایتیه دا بنگی و اوی ناوی بو نیگارکرنی سر هل دادد و جوی روژه و به موتیون کردی و دیروکا گفنارا میزوبوتامیا ریالیزم و سوسیالیزم تاک و ابستراکت و فیگراتیف زیدتری 6000 تابلویان نیگار کرینه. Kız durumunu yavrum peşinde diyardık. Bana peşin bu tifin. Katliamı Halepçe ya. Vakit tuş gerektirmiş politik. Haya. جبو تگهشتنا خوا لسر هنر شواکاری برفرهتر بکد و شیانن خوا بهستر بکد لسال 1969 لمنشن لجن پروفیسور رودی ترویگه لأکادمیا هنر بردامی ددت خواندن لوی هیچ دمکه کردبون خوا بشگوه نهاوت. Said Rıza, Şeyh Said, bakın dast menaket min daha ne şey bakın, yelmas güne çekir. Şeytanı çekir. Ya Ahmet Khani da çekir. Ahmet Khani çekir. Ye Barzani çekir ya. مامۆستا رضا توپال یه نەخۆشیên bi temenbûnê westandî çi caran jiyana hevjînî pêk neînaye lê dilê wî ji kiçên Kurd û carekê jî ji xanimeke Alman ra lêdaye. Az merîkî şermû bûm. Zor şermû bûm. Digotin min merîka çekîkî bidete duca keçik derdikevî. Digel nivîsîn û wergeranê niha zêdetirî 55 pertûkên destnivîsên helbestên li ser rêbazên Fabil û Sunetan yên wî hene. Pertûkxane û 4000 tabloyên xwe dixwazît pêşkêşî saziyên hunerî û fermî yên hikûmeta Herêma Kurdistanê biket. Dest şahsa nekeve. Dest federasyonê de bû. Hükümet. Hükümet vazifeti de komisyonu evdikin. Tahminimin 1000 zede ye rûnene. 2000 zede ye ovene. Yedisi gerek geryonu belki 2000 hey. Pastel, grafik. Evde çalışacağız da ben. Derket, iki pişti derket varlamaz şevdi. Ji ber pîşeya mamostayetiyê Hizir bi zarokan jî kiriye û mînakên yariyên Hizirî dahênayne. Lê wî hewlên dahênanên mîkanîkî û teknolojî jî kirîne. Yek ji medyayên Almanî dibêje talenta wî ya nîgarkirin û wênekêşanê û tablûyên wî me vedgerînine cîhaneke derîn ew cihê rastî di formê cîvanûkan da dihate vegeran. Sinaşîn û Rûdaw, Berlîn.